na yenkomo no ento so a daily guide mu na mede hyase anopai na vice president Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia o say obema mahama showdown showdown eno ani asem no wo se wono aka mahunu se wo ye candidate bi a some people de ne ba wo se zongosi wosi wo ba rezongo wo beji honu nyina fa na numbers a wo benya wo zongo so no ebema the former president no ahunu says ye ka zongo sa zongo chief na waba no enti eno ensema wo de atodwa wo hwa infoni eda hai wo ne yire Samira Bawumia na wo mo eda ha na enesu na kuafo so no mate de kokwa akuafo wo mani agye mate de 1,308 Ghana cedis. Can you see? Na 800 Ghana. Yeah. It's increment about 800 krompo na 1,000 and 200 Ghana. Na 308 is 508 Ghana cedis. In Pejemu. Yes. What would you say? Yeah. Or my Pania Kufuado and for the day, honorable Dr. Brian. A tampon, one na so for Shenyane and a Kujuma so, one so honorable by your new master, one honorable by your new Mekoye, one water, one mutine smuggling no, Ayabako Sam Yadia, one mudio mukoko, echo, a ye Ivory Coast near my who do I chagana Hosia, one mono echo cotono, a coco ton wedding, no so muncobium, coco in Nabeka Gana heya, and no a Nijesama coco for Saka, no more 2 months on the city, no more show my quine namawom. A quinum de coco no faso, a backroom no more share ediama woman, no so was some edaha, and na explosion a coon and nipan 9, I was sama man sinimuno, and also was some edaha, or my pania kufado so much as a co opinion, ECOWAS parliament, no, and also a one summer or daily guide moi or diaba. Yan share daily graphic so na memo bosso tell Emma wa explosion no DHS and a worker telling you now, no, Ajiba Biafa, or much 4 dead, managing director. Edima Juma Koi, eni nipa bi eka ne ho omayira yehuom nti no so e wo ha sei managing director daily graphic HS managing director na wo adwumako na omo operate obra omo nitumi no wo no wayira nti okanipa 9 na ayira na wo mo hwehwe omo ne ho na aban so kokko ya watum free 800 Ghana kwa 1,308 Ghana cedis ne da ha o mampani akufo adumfo ne da asem we ho e na mo chese Ghana apompe GSE omo oila edikan kra ya enidaso no ene se eba beboa ama eye oman ne sika sam ne si eye eto ya wasa oman ne ensa kan sika wasa bamu no akonanim eno so eda ha na JTech enso na edi kokobo Emma varsities ahodo no say djuma wo mo edie ani bibi omo ye campuses ahodo a omo operate obra omo eni tumi no omo nyina omo entwetwe ensan by September 30 busumi nko na wie ya ye kwagie ni wakala party no na omo make sure said de so omo ye bia no omo ye ansa na campuses no omo betumi ede ye djuma na omo dia ye djuma daily guide ede sa maneboy aba na ya shede ankoda obokrata ani mo hanso a kyeresa omo se massive bribery and na cheating osha 2023 afia wasia ekoso a CJ omo kyerese wokọ otu senior high school a yese mobile phones omoji wo esa center hono no 86 mobile phones na se waye kenya daje no mo bobo so de asisie na wo se ebro so enkoyie ya na school phone kwada ebe wie wasia senior high school yi tt na bisa sa nipa we wabenyini eno obeya abanjuma na so beso mo man na he na bekwa kosi eno so ho asem ho ase CJ mede amount da obokrata no eni emuama ne nyina na ha na mede ewie